Zdravo svima i dobrodošli u novu sezonu emisije Travel or Not. Ovoga puta priču počinjemo iz Dalmacije i vodit ćemo vas morem, obalom, sve preko Crne Gore, Albanije do Grčke. Pokušat ćemo da vam prikažemo mesta, plaže i izgled svih tih mesta i plaža, kako izgledaju i šta vas očekuje ukoliko rešite da letujete na nekom od ovih mesta. Zato zavalite se udobno i uživajte. Dalmacija. Svi smo čuli priče nekoga ko je letovao ili makar obišao hrvatsko primorje. Silne reči hvale, prelepa obala, čisto more. Zato ćemo u ovoj emisiji pokušati da vam zagolicamo maštu i da vidimo kakve su to plaže i letovališta. Naravno da smo jedva zagrebali površinu, ali dovoljno da, ukoliko se barem dvoumite, odlučite da ipak posjetite ovaj deo Jadranskog primorja. Zadar je polazna tačka na našem putovanju. Obišli smo Stari grad jer kažu ako ne obiđeš kao da nisi ni bio. Obišli smo i plato ispred crkve Svetog Donata, prošetali uz more i zastali, kao i mnogi, da odslušamo koncert talasa na morskim orguljama. Nego da se bacimo na ono zbog čega smo došli, da vam pokažemo kakve su plaže i šta vas čeka ako želite da letujete ovde. I evo nas u Zadru na plaži Borik i ovo je, da kažemo, najbolja plaža u Zadru i kao što vidite, ona je stenovita i kamenovita plaža. Što se tiče boljih plaža, one ne postoje u Zadru, ali idemo dalje da nađemo najbolje plaže za vas. I naravno da sam pogrešio, ima još par boljih plaža, ali smo svakako nastavili dalje ka jugu i došli do prvog mesta posle Zadra. I evo nas na plaži Bibinje, u mestu Bibinje koje se nalazi južno od Zadra. To je prvo mesto kada krenete od Zadra ka Dubrovniku i ovde je već situacija dosta drugačija. Ovde imamo sitan šljunak i u vodi je malo krupniji šljunak, ali plaža je prelepa. Shvatili smo da ćemo morati malo da ubrzamo priču da bi uspeli da vam što više pokažemo, tako da ubacujemo u petu brzinu i idemo dalje. Posle Bibinja dolazimo u mesto Sukošan. Snimali smo krajem aprila pa su plaže još puste, kao i većina mesta koje obilazimo. Ovde postoje dve šljunkovite plaže, razdvaja ih stenoviti deo obale. Ovo je mesto Turanj i ovde je plaža šljunkovita. Dalje Jadranskom magistralom ulazimo u Biograd na moru. Ovde smo našli dve plaže. Plaža Bošana sa sitnim šljunkom. Druga je plaža Solana, ona je šljunkovita. U mestu Pakoštane imamo gradsku plažu i na izlazu plažu Pilatuša. Obe su šljunkovite plaže. Zatim stižemo u mesto Pirovac. Pirovac ima dve velike šljunkovite plaže. Prelazimo na ostrvo Murter. Prva plaža koju smo obišli je plaža Slanica, koja je većim delom peščana. A za njom i Podvrške, koja je slične konfiguracije. Ovo je gradska plaža u naselju Murter. A u Betini možete vidjeti stalnu postavku starih jedrilica. Vraćamo se sa ostrva i obilazimo mesta Tribun, Vodice, Srima
Jadrija. I evo nas u Šibeniku, u drugom većem gradu na našem obilasku Hrvatskog primorja. Obišli smo plažu na ulazu, obišli smo Stari grad i 3 tvrđave koje se nalaze u gradu. Obavezno ne zaobilazite ovaj grad. Na samom ulasku u Šibenik nalazi se plaža Banj. Ovo je šljunkovita plaža. Odmah smo se popeli na tvrđavu Svetog Mihovila, pa odatle na tvrđavu Svetog Ivana. Ulaznica za sve 3 tvrđave je 11,5 eura i važi 7 dana. Pogled sa svake tvrđave je fenomenalan. Naša sljedeća plaža je Razalište i nalazi se na ulazu u Brodaricu. A ovo je gradska plaža u Brodarici. Dolazimo u mjesto Žaborić, koje kao i Brodarica ima dugačku šljunkovitu plažu. I da bi ubrzali naš dolazak u Split, preletet ćemo mjesta Grabeštica, Bilo, Primošten, zastati na prelepom vidikovcu na kome se nalazi kip Gospe od Loreta, i posle Gospe nastavljamo preko Rogoznice do Ražnja. Ovdje nailazimo na šljunkovitu plažu. I nakon Ražnja, preko ovih prelepih mjesta, dolazimo u Split. Obzirom da je Split ogroman grad, mi smo se pozabavili samo plažama. Prva na koju smo naišli se nalazi na zapadnoj strani grada i zove se Kasjuni. Nakon ove plaže krenuli smo ka istoku i naišli na peščanu plažu Bačvice, koja je idealna za decu. U neposrednoj blizini se nalazi i plaža Firule, koja je šljunkovita. I na samom izlazu iz grada velika šljunkovita plaža Žnjan. Nakon obilaska plaža idemo u Splitsku luku, odakle trajektom prelazimo na ostrvo Hvar. Cene trajekta variraju tokom godine, pa vam savjetujem da se informišete pre polaska. Nakon 2 sata plovidbe stižemo na Hvar. Sa trajekta svratili smo u Stari grad. Prošetali oko marine, zašli malo u sporedne uličice i snimili 2 plaže. Obe su šljunkovite. Odavde smo otišli do mesta Hvar na istoimenom ostrvu. Također prošetali obalom i snimili 2 plaže.
Onda smo krenuli ka suprotnoj strani ostrva, snimili koju ušuškanu plažu i vozili do mesta Sućuraj. Put je jako uzak i ako niste pažljivi lako možete sletiti u provaliju. Iz Sućuraja smo se trajektom vratili sa Hvara u mesto Drveni. Sada ćemo se vratiti malo ka Splitu, pa posle odavde nastavljamo ka Dubrovniku. Na našem obilasku Hrvatskog primorja stigli smo u Makarsku. Odavde možete trajektom otići na Brač, imaju veliku šljunkovitu plažu. Posle Makarske prošli smo i Gradac. I u večernjim satima stižemo u Dubrovnik, grad koji se nikako ne zaobilazi. Malo smo zbrzali, a ponešto i preskočili, ali sa namerom da bismo vam što više mesta prikazali. U posebnom serijalu obradit ćemo celo Hrvatsko primorje koje definitivno to i zaslužuje. I ovim završavamo ovaj video i naše putovanje kroz Dalmaciju. Nadamo se da smo uspeli da vam pokažemo što više stvari, plaži i mesta koje možete posjetiti sami. Ovde iznad Dubrovnika, s ovim prelepim pogledom, opraštamo se od vas i vidimo se sljedeće nedelje. Ne zaboravite da nas pratite na društvenim mrežama, da nas lajkujete i šerujete ovaj video.